Kumsang ni somni pani April ni nga thole ni hania Rainbow Mizo Channel thir tu zawng te chibai ule India National News Agency India Today in voin choma dar som pakhat le minute som thum vela report anpek danin Russia in Ukraine arun na chu ani somli pakhat na hani tua Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine capital Kyiv khawpui bulhnai lokom bucha muna thilthleng chu be chanin UN Security Council chuan Russian sipai te hian indona danbo chein war crime lian tak Ukraine ramchunga hian anthlen tira chuwang chuan UNSC hian thiamlo anchan tir turani tiin United Nations Security Council a som aniangin thua soyani UN Security Council thutkhom na hian President Volodymyr Zelensky hian finfiana evidence tam tak mai aphor chuaka bucha muna chiatna rapthlak tak mai thlenga hian Russia chuan tun thlengin alapharenga mase Ukraine sipaite inrolna chi anilowa Ukraine sipaite le kan mi puite hian kanram hi an mangai dan ainang ranga chuwang chuan ram mangai tu te hi anin khoi theilawani atia heng finfiana karon Poland zonga hian Ukraine sipaite anin rolna nu ma hi engma aomlawani atibok bucha muna Russian sipaite rong taka anchetna wang hian US le Europe ramfrang ta chuan Moscow hian thildiklo tak mai atia Ukraine ramchunga hian civilian poiselo tam tak mai chanle wang omlawin hankaplumani antia Russian sipaite bucha muna anchet dan chanle na turle Moscow laka hremna anpek na turin shrek na thar anruam manani ti anpungbok Ukraine President Zelensky chuan UN Security Council a ainlan ma hian ami puitan chiatna rapthlak tak mai anto na mun nia ansoi bucha mun hi atlo ni in report ania helai mun hi engtiklai point Russian sipaite hian missile le rocket mangin ronkap thaireng ani wangin President Volodymyr Zelensky chu kallo turin hriat tir ania Mase Nimin Khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian helai mun hi atlo luita thawa Zelensky chuan rong taka Russian sipaite anchet na mun le kami puite tam tak mai antha hi kamit ngein kamuduni ati India Today hian an report danin Russian sipaite chu Kyiv region atang hian in hnukdok masala anin lama Russian sipaitu ma thon ho anilawani antia Russian sipaite hi tuma anin lamathon ho hanomlowa mase Kyiv region hi anchuh san ngeya in toitharin Kyiv region hi ronbeinon le antumpo ani thayani tin an report bok Russian sipaite hian sami khawpui po anchuh sana mase sami khawpui an hualna tanga anchuh san na nu Russian sipaiten ommun an khorna tana anman huna chuan Russian sipaiten nasataka ansoi saknuwa antha tak civil mi ruang pathum lai mai chu voin khan mu chuani thu an puanga helai mun he sami region chunga om Konotop district a ani thu ansaya an ngai sakrep nuwa antha tak heng ruang ta hi engtikhun laya antha nge ti po hriat chian thei ani to lawani antibok India Today hian Defense Intelligence ten han report dan chuan Kyiv khawpui marlam pangatanga in nudona chu Russia in anpom lawa Chernihiv chevel atanga in nudona po Russian sipaite hian anpom lo boka an sipaite chu an chamtirlen taka wangin Ukraine sipaite chuan thapui thoin norchua tumin bai pui an thlakta Russian sipaite Chernihiv holvela anin kulna munle Kyiv khawpui marlam pangatang hian Russian sipaite chu Ukraine sipaite hian an norchuak tavekani antibok Ukraine sipaite hian Russian sipai in hnukdok dulo te hi an beya anor chuana lama hian inbeihna lian thamwak lo athleng zau ranga mase antran munatrang hian Ukraine sipaite chuan an chuak tavek nein India Today chuan an reporta hebaka hian Russian sipai thranem tham tak mai ta chu Ukraine marlam pangatang hian anin hnukdoka mase hei nudona hi rintlak ani lo zia India Today chuan an reporta Russian sipaite hian Ukraine laka in nudona pangai takin an kalpui lawa disengagement kalpui dan pangai anilawani antia Eastern Ukraine lampanga operation lianjok annei thaina turle chung huna chuan thon chua ani thaina turin Russian sipaite hi
Ukraine marlam pangatrang hian nu to an ni zo kani tin India Today hian an report bok ani tukin jingtar ko le chan vevela report atranga alan dan chuan Ukraine Defense Minister Dmytro Kuleba le China Foreign Minister State Councillor Nibok Wang Yinen inbiakna an nei thu report ania Russia in Ukraine aruna chungchanga hian March ni khata khan Ukraine Foreign Minister chuan Beijing nen inbiakna an neia Beijing le Moscow in leichina thatak mai chu China chuan mangtangkaya hemi manghian Russia in Ukraine aruna chu topsan tura nor turin anlo ngen to ani China Foreign Minister Wang Yi hian Dmytro Kuleba hena hian Russia le Ukraine inkara boina chungchanga hian inremna aum thaina tura palai na thok turin China chu engtiklai poin ain ringranga China din na chu thulai latak le athalam zonga thil ain her chu thaina turin kan din na chu angai reng halania civil mi poi sailo tam tak ten nunna anchan hi China chuan poi hatia chuwang chuan hein dona hi arang thayang bera ti top ani thaina turin inremna aum thaina turatana kongsat ko tur hian China chu engtiklai poin ain hongrangani atibok Dmytro Kuleba hian China Foreign Minister nena anin biakna chungchang hi Twitter lama aron phokchuak boka China Foreign Minister Wang Yi chuan civilian ten antorna na satak mai hi thinlung takin poi hati zia asoyani hatia Russia in kandram harun mek na hi atop san thaina turin thil chi hrang kanin share tonani atibok India Today chuan tukin jing dariat lechan vevela khan Ukraine rampum pui deuhthaw region hranga Russian sipai telaka van boruak atanga beina antongani ti hriat tirna turin Ukraine ramchung pum pui deuhthaw siren har chu maya India Today hian anfin fia thaichina hetianga van boruak atanga beina anto wanga siren anti rikna munta hi Cherkasy region ate Chernivtsi region ate Dnipropetrovsk region te Donetsk region le Ivano-Frankivsk ate Kharkiv region le Meniski region te Kirovohrad region te Lviv region te Mykolaiv te Odessa Poltava Rivne Sami Ternopil Vinnytsia Volyn region Zakarpattia Zaporizhia Zhytomyr region le Kyiv region ate heng region zonga hian van boruak atangin beina anton veka wangin siren hi ari chu mayani anti mase India Today hian heng region hrang le Ukraine rampumpuya hian Russia in van boruak atanga anrun na hi engang chian na sange tile chiatna engangin nge thlanti hi chipchiar takin an report thailo thung ani India National News Agency hrang ten an report dan chuan Ukrainian army ta chuan Ukraine sipai ta chuan Russian sipai lachambang om ta chu Kyiv region atang hian chuak vekin Kyiv region pumpui hi uncontrol na hnuaya anda toa mase Ukraine chu indona tharma chon turin ain buat saimeka Luhansk le Donetsk region a hian Russian sipai ta chu anin bun nget le toa helai hmuna hian ramin chu na lian tham tak mai achuak le donani antia Russian Federation chuan Ukraine rambung than chung Luhansk region le Donetsk region tahi independent ani nahi Russian President Vladimir Putin administration chuan recognize in February thakhan an pompui thu an lo puang to ni antia India Today hian Mahmuna tanga report anron pek dan chuan helai hmuna hian inbeihna rapthlak takmai athleng chomeka Luhansk region le Donetsk region te inchuh hian Russia le Ukraine sipai ta chu nasa takmain anin kapa Ukraine ramchunga po bomtam tak atla Donbas Region in kana rapthlak takmai achuana mun hi Vernotoreske thingtlang khuwa ania he khuwa hi Donetsk region chunga om ani thu report ani bok Russian sipai ta hian in kulnatana anman hi ama anlo lak tole anopchin chunga anlo rinlu to Gorlovka muna in kulin Ukraine sipai ta hi an beileta Vernotoreske khuwa hian ralthuam om khawpui puimai armor vehicle tele artillery carrier chishrang ta chu helai hmuna hian achena sahleni antia Donbas region Russian sipai tele Ukraine sipai te anin dona hmuna hian in tam tak ti chiat ania school te po ti chiat ani boka in le school anti chiat te hi azawain achefai veka heng mihring chen in chiatele school chiat te hi Russian sipai tan bom manga an beina wangni in an report bo
India today chuan Russia in Ukraine aruna hian Indo pui panhi na hun laia German sipai te anlo bailet na konga Soviet sipai huaisan tak tak mai te hriat reng na turle an zazia lantir na turata na milim andin te po Russian sipai te hian bom mangin an nuai dar vekani antia India today chuan Ukrainian sipai te tan hian he mun hi ahlu hlea Indo pui panhi na naji hote anlo bailet na konga khan Soviet sipai hriat reng na nimasela helai muna naji hote lodang kirtu chu Ukrainian te ania chuwang chuan he mun hi Ukraine sipai te tan chuan mun lule hriat reng tlak ania mase Russian sipai te hian annuai dar sakta vekani antibok India today hian ground report anron nei atranga an soidan chuan Russian sipai te chuan Ukraine ram chunga an khawpui khothlang lampanga om abik takin Mariupol khawpui chu an target ber ania Mariupol khawpui hi za som kwavel zat chu ti chiat ani toni antia chumi omzia chu khua angpon hading to lo tinat luk ania building tlem te chau awm toa mase achunga hian mipui tam tak anlo ma wangle helai hunatang hian thir chua thei ani boxi lo wangin eng chit turte eile in turte damdoi manga in enkol na turte le tui supply tak ngial po engma awm to lawani antia hetiang taka civil miten Mariupol khopuya antor chan chu Russia tan chuan Mariupol hi khawpui poimo top khok ania achan chu Donbas Region a Donetsk People Republic tele Luhansk People Republic te hi mun khata deuhthaw anoma ti chuan Ukraine rambung thlen chung pakhat Crimea chu Russia in alo chu sakto boka Crimea le Donbas Region in kara hian Mariupol khawpui hi awma wangin Russian sipai te hian Mariupol khawpui chut chiat vek hi antan poimo bera an ngaiani atibok Ukraine ram chunga khawpui hrang an hualna tangin Russian sipai te hi anin hnuk dok toa mase Kherson City po hi tunthleng hian Russian sipai te chuan kalsan dulowin anop na hnuaya anla da reng boka hei po hi achan chu Donbas Region le Crimea inkara khawpui poimo tak mai ania Kherson City chimthlang lampang atang hian Crimea le Donbas Region te hi kalpo thei ani wangin Kherson City hi an control na hnuaya tunthleng chuan anla da renga Russian sipai te hian an chua san ve du lawani antibok Al Jazeera chuan an report danin Ukraine President Zelensky chuan Russia sarkar chuan atir phatatang khan dot clear asoyani atia khovel khriata Ukraine hi arun don loti apuang dum ranga mase chumin hnu loka chuan Ukraine ram chunga asipai teron tirlutin civilian poisoi lo tam tak mai nunna anlak saka Ukraine khawpui tam tak le thingtlang khua tam tak te chu chenatlak lawa an siam boka civil mi poisoi lo ral thuam po kenglo te chu anin chunga te lu chilin an kap hlum boka Ukraine ram chunga anron lu to na chin kot thler mun franga te civilian poisoi lo le ral thuam po kenglo te chu kotlaya ruang chartur tam tak awm boka no pangdam do in tele raipur te enkol na mun dam do in thlangin anron beya chung jong chu Russian President Vladimir Putin chuan Russian sipai te thilti ani lojia apuang rang boka hei hi achan chu dan jong bo chia Ukraine ram chunga Russian sipai te che dan jong hi thup bo antumani atia ti chuan ama jonga dot thu Russia in alo pon photo thin angin Ukraine capital Kiev khawpui bulloka om bucha muna Russian sipai ten civil mi te an thana rapthlak tak mai chu thup bo tumin thuthar diklo tam tak an the dar mekani atia United Nations Organization hian civil mi poisoi lo le ral thuam po kenglo te Russian sipai ten nasa tak maya an suwa sama mun tam taka ruang atluzel zul le Russian sipai te chet na sul nu jong te hi United Nations Organization hian arang thayang berin bucha hian localin finfiana ronlaturin kanduni atibok ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia